nina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bezulu eliphezulu ngiyanibingelela kamuxolani inoko pastor weningi sibuyile kwi-channel yakhe kunqa phambili sivakashela abalaphi bendabuko sisethembisa la sikhona khona kodwa abalaphi bendabuko esinabo abaqhamuka-ke ey'ndaweni ezahlukahlukene namhlanje ukuze ukuthi sikuphatheleni sizwele wena silandele thokozani ngicela nje uzethule kancane ukuthi siphethe bani thokozani Makhehla sanibonani ngiphethe uMpande Smith Mbetheni ngiya eNzasi eBronxpete eDark City laba abaningi kakhulu bangazi ukuthi Mnongolozi umnyama thokozani Makhehla igama lakho lokuqala leli livela kanjani igama laseDlozini igama uthole kanjani ligama laseDlozini kwathi nje ngisafunda isikolo ngacala nje ngoba nje lokugigabanyana ngoba nokugulagulanyana abese bayaphuma labadzala manje banyise etibhedlela banyisa kuphi banyise emaklinikhi ayibabona ukuthi lelijale lingathi sola liphilanga kahle manje lelijale lingcono sambeni sokuthi akulaba phansi ukuthi kwenta njani abathelethi baba ngifela bathola cha lelijale ledludi kumele lothwasa abese bayamukele ekhaya bathi hayi hambe yothwasa Khehla lami mina sekuvela khona leligama laMpande Zemithi Mpande Zemithi thokozani Khehla lami Mpande Zemithi hayi Mpande Zemithi Mpande Zemithi thokozani okay ubonakala usemncane kakhulu Khehla ungena nini obizweni lobunyama ngene 2010 la ebizweni lobunyama Khehla lami wawuna ngaphi ngaso isikhathi ngina 14 years mkhulu angimncane nje kwakhalwa nje maphuma mina wakhala abantu abadzala babethi gichita phansi babona ngabe lamadlotwayi man angabi naloluvelo Nkosi yami shela siyabona la ukuthi uphethe abantwana laba abantwana bakho thokozani sichazele uba introduce lana ngiphethe ugogo Mafele ehlathini la ugogo Mafele ehlathini la ubuya leNzasi eDark City selona umzukulu lona umzukulu umntwana wagogo Mafele ehlathini uMafele empini umzukulu lona uthi gogo ngaphakimi sengiphethe ugogo Mpande lapha Mpande lona naye uba uthi baba lakimi thokozani bashikaraba ya suzeli ne hayi siyancenga omkhulu usedlozini ungasithi fahla ukuthi umntana wakho lo nje obethi baba kuwo yena idlozi asebenza ngalo noma elimembethe eliphi umndawe mhlupho sithi kancane in short lona Khehla lami uphethe umndawo lapha uphethe nemgubo ungafuna nje ukuthi ufuna ukuthi akufembe uyakufemba yena uyafemba ungafuna ukuthi akuphengule uyakuphengula yena lo mfana uyakuphengula ukuphengula ukushaya umhlahla uyabhula uyabona umhlahla wena uyawushaya or uyawushaya base ngifikanga emhlahlweni ya ungafika nje emhlahlweni uyawushaya umhlahla ngiyagagula Khehla lami emhlahlweni ngihleli khona ubiza igama kabuhlungu kabi umntwana la umzukulu yena mhlumpe isiphiwe esinembethe umzukulu naye ngisho nje ukuthi baphethe nje izinto ezifanayo kakhulu ngoba naye umdzawo ukhona lapha kuye nemnguni futhi ukhona lapha kuye uyaphengula nje naye ungafuna ukuthi akufembe uyakufemba naye thokozani Khehla lami then umntana wakho yena ngapha naye yena vele iphethe labaningi kakhulu emzimbeni wakhe inebesuthu khona lana kunemanzawu kunebanguni uphinze futhi naye uyakuhlola naye nje nemhlahla akubambe nje gagule uyabona ya unemandla nomhlahla futhi uyawushaya nje vela kadlali ungafika nje lapha kuye uphuma ujabulile thokozani ngifuna sixoxele nake manje sibheke phambili I've met people othola ukuthi bathi sebahambe inyanga bahambe abathandazi bahambe izangoma thokozani ekuguleni abanako bayathetha nokugula okuthile kodwa uthola ukuthi mase bemlapha akasindi lo muntu akaphili uyaqhubeka naleyo nkinga leyo wena njengomuntu osemkantshubovu lomkhakha yini engadala lokuthi mhlawumbe umuntu efike kubantu ethiwa hey uyalapha impela lo muntu lo afike kodwa yena angasizakala yathi Khehla lami siba ne challenge ngalabantu labanjalo ne singasuka sithi uya emuntwini uthi uyomlinga ukuthi uyalapha na ungayi uyomlinga umuntu uthi uyalapha yangetrust ngokuthemba kwakho ukuthi lapha ngiyakhona ngiyophola bathi ungathi ngifuna ngoba ngife ukuthi bathi uMpande Zemithi uyalapha athi ngihambe ngiyolinga ukuthi uyalapha ngempela na ngiyolinga umuntu wami namadlozi ami ayazi ukuthi wona mawuzenza uzongilinga angeke awenze umuntu wami ukuthi usebenze kusasa zimese kuba nethinkulumo ukuthi bathi lo muntu akalapha iya ngokuthi unelithemba kulo muntu lothi ufuna kolasha ufuna kuphola ukuthi nawo amadlozi akhona ukuthi akuvikele thokozani mkhulu athi lo muntu ngikhuluma ngomuntu mina athi hayi no
vele kuthiwa umbandeze imithi Yeah. uyalapha Thukuza. ngiyagula vele angikuyokulinga ngiyofuna ukuphila kodwa manje angiphili ngisuke kuwe ngiye futhi mhlawumbe kumntwana wakho naye ngithi hayi naye uyayishaya into eso Thukuza. afike nakhona ukuthi akusizakali yini mhlawumbe ebanga lokho mhlawumbe manibheka nina awubazi ukuthi banomuntu othi mina sengihamba abantu abaningi lokho angisizakali ngihlangana nabo yazi kudalwa yini wena mkhulu if it's like mawucala i-treatment yini unesifo lesithithi ucala i-treatment kimi ufuna imbiza concentrate kimi mkhulu until ngize ngicede ungagogoti yonke le minyaka uthi wena ngoba sogula kakhulu uyakulanza imbiza yalapha kamakhelwane yolanza amaphilisi esibhedlela lethi into athi hlangane eyami imbiza concentrate kuyo khehla lami ngize ngicede lesifo la sengihlula khona ngithi hayi ngizamile mntwana nami lesi siyangihlula kepha mara if wa concentrate kimi straight uzobona ngoshaya sifo siphele gogo ngamanye amazwi into eveza ukuthi uthi into engadala ukuthi umuntu egcine engalaphekanga ukuthi mhlawumbe ufika athi quba sha kuwe kakhulu mhlawumbe aphuza amalanga amabili leyo mbiza losukunika yona mhlawumbe noma shunqise lento ayiyeke athi hayi ngathi angisizi abalekayo komunye umuntu nakhona athi chokolose kancane akushiya ngakaqedi nayo komunye umuntu kunjalo mkhulu okay nanokuthi mhlawumbe awucabanga ukuthi mhlawumbe liyaba khona iphutha nakubo mhlawumbe lapha elaphi uthola ukuthi amnikeze umuntu isigujana lathi hayi uzophuza la kanti labantu abafanani ufuna mhlawumbe yathi hayi ngithatha lesigubhu lesi masiphelile ungakapholi uphinde ubuye kimi awucabanga mhlawumbe kunomthelela nokuthi hayi mhlawumbe nani njengabalaphi khona la nishiya khona ukuthi hayi vele afike umuntu athi unanayi umnike lento lo uzokushunqisa ayisebenzise iphele angaphili nawe ngithi ucalculate wena ukuthi mhlawumbe wakwanika omunye waphila kanti lo mhlawumbe nesedinga ukuthi umnikeze attention don't you think ukuthi nako kunomthelela ya kungaba nemthelela mara ngani umuntu ukhehla lami uma umnikeza into uthi iphuze ekseni mintambama for 2 weeks if ingaphela solo angazizwa kahle naye unelungelo ukuthi abuyele emuva angisho ayokhala ukuthi hayi manje leya sengicedile kodwa kungathi imizimba wami sola akacathuki kahle siyakhona futhi siqale phansi sisibone manje asisigege ngalenye indlela futhi Thokozani ke okay sibonga then asikhulume la ngabantu ke manje abafuna abathwase Thokozani ufuna abathwase useyilo wathwasa kodwa kuqondi inyama sebuya khona uqedile 6 months uqedile 12 months 1 year 6 months kumnyama akaboni lutho yini edala lokho kehla lami yathi kunjani bayaphuma abantu baye kuthwasa ngisho mkhulu ngoba baya kuthwasa bafike bathi sithwasela ukuthi sifuna kuphola bangadimiseli angivahle kehla lami so mawusebunyangeni sila uthi zindle na ukuthi lento engizele la ngifuna ukuphuma nayo manje la ukuthi ungayeli koqedela ungayeli koceda icala ungaphuma la ukuthi ufuna kuyoceda icala vele mawubuya uzodlala izovala indumbu ungasebenzi ungafuni ukufunda wena ungawudelele ukuthwaseni ungazwani nabogobela uhleba lento le iyakwenza ukuthi akunagobela luvala umuntu idluzi umuntu uyazivala yena ngemiphumela yakhe la yenzayo sasephehlweni ungahlonipha ephehlweni kehla lami uzobona nje mawuphuma la ufune nokufunda mawuphuma izinto zakho zokuvuleka ngeke uhambe yokhendla ehambe yenza lutho madlozi akho azobona ukuthi uwahloniphile nawo Thokozani so ngamanye amazwi into emphasizayo ukuthi abantu mabengena ephehlweni abahloniphe kabuhlungu bahloniphe lokho kuyokwenza ukuthi mabephuma izinto zabo zibe la zibe mjojo gogo zibe mjojo zambe kahle nje zambe kahle ngedlozi mara wahluleka kwenza njalo mawubuya nje udohamba ugida lonke leli Thokozani okay abantu ke mhlawumbe asesikhuluma ngomuntu osenja uhambile wathwasa ke kwangalungu mhlawumbe uvalo uyizivale yena ngelathize noma mhlawumbe kunokuthile ongabonakalanga kahle esefika kuwe angakwazi ukuthi esizakala mawuhambile wayothwasa endaweni ethile soyabuya futhi uyakhala siyakhona ukukunceda mara sifuna sazi ukuthi udinga lelincedo kanjani uyangizwisa asikhona ukukunceda ukuthi bathi wena vele uthukana nabogobela uhambe wenza asikhona ukukunceda lapho but masizwa ekukhala kwakho ngoba nathi bogobela sifana ngisho mkhulu siyazenza lezi izinto ukuthi nethi sifuna imali sicede icala ngabe sina labanye siyakwenza ukuthi wena sifuna ukubona uthwasi ledlu lakho sikwenzile into straight sithatha from lapho before sikufaka entumbeni sikunceda no siyabonga kakhulu abantu mabefuna ukuthi mhlawumbe beze kuwe bandeze imithi befuna ukuzosizakala abantu mhlawumbe abahlushwa yidlozi abantu mhlawumbe abayisiphathele imikhuhlane ethile bakuthola kanjani hayi mina nje ngitholakala efonini na ku Facebook na ku WhatsApp
Oh, Facebook ubani? Facebook uNongoloza Culana. Okay. Yeah. WhatsApp WhatsApp number. WhatsApp inamba nje vele avele bypass 076 051 8465. La ngitholakala khona address yami enkangala eDark City 1123 section F enkangala 1021. No. Sithokoza. Besikulethele lapha bendabuko ubabona la abantu asebemkantsha ubovu abakwazi ukuthi uvezile ke la umpande zemethu ukuthi cha makuzokwe emhlahlo ugagula ngisho igama washo ukuthi ke bayabhula bayakwazi ukuthi befembe nokufemba futhi makusho ufuna ukufemba uma umuntu okholelwe ekufembeni ufuna ukutholisisa kahle sesiphethe ukufemba kwenzakalani ufemba khehla lami kusuka umuntu aneyibhoko se afuna ukuthi bamthanyele sithi siyathanyela thina ngelimi lethu khipha ibhoko yezilahla kusuka lapho sikathanyela thokoza ngakhohlwa kusilandela umfonelo udokotela sizakalisa bayatanga Yabo shilaza nto. Chilisi shilasa yonke into.